strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli 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 leri lo malo sila. Now sila blessed. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. I must have all. Oh, I never lost my praise. I told my father my ooh, I told my me all. Holy, God to you, receive me out. Holy, and tomorrow me. Swafa Iesu. Amen. 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 Ia, pia le tua i le ne fiafi. Ia, o le pesele nā, ia a matai nā i le tātou po kalama. Ia, me le tu fine po le paswa o le tātou po kalama i le ne fiafi. Tu fine ia fina. Ia, wisle, a matai nā i le tātou po kalama. Ia, i le nei a fiafi. Ia, he mō na avel vinga ma le whaftai i le atua. O lo nā lofa mo na nganei. Ua whapena na tātou au lia mai le nei a fiafi po le nei aso. Ia i le ola ma le malosi. Pawtai fo i le atua o leo o tātou au lia mai le nei aso tō nai. Le nei aso tātou te maro lo ai mai fi au mga luenga o le vai aso a koa. Pawtai eila i le atua. Ia ono o lo o moa pe i tātou le ola ma le malosi. Ia i le aso ma le aso ia e le ngate lea le nei asto na i wa tātou au lia mai ma le manuia ia o le vi inga mawalunga ma le whaptaina i le atua ia ona o le nei aso ia e whapetai fo i le atua ona o le nei avanoa tā ua toi mawhai ona toi tātou mafuta i lunga le tātou por kalama o le Jesus is the answer whaptai i le atua le avanoa ua mawhai ona tātou maua pea le ua tau wa ai mai i le nea fiafi lunga o le tātou te penga whailangi lunga o le tātou por kalama. Ia o lo o maua pe le ola ma le malosi. Awa ana le aile lofa leo le atua e ala i le ola ma le malosi. Ia ale ngata i le ola na pui puinga. Ia se manua i tātou te le fei loa i lunga o le nea so lunga o te penga whailangi po lunga o le tātou por kalama. O le ia o le vi inga e whafo i le atua. Amen. O le ala lea, ia, o le avelin nei taimi, ia, o te whaatarofa tuai le sofa, manu malo Iesu ke viso. La o te upo kalama le nei, pei ona masani ai, i astrona i taitasi, ia, o le Jesus is the Answer podcast, ia, i le nei a fiafi e whaatarofa tuai, ia, i tātou a inga, wō, mae, masani, le nei a fiafi, i lungo o tātou po kalama. Ia, ave se whawhitai ma se whaatalofa ia i sunga i whawhiangainga po le whioi o le tala nei o lo o whapena o na launga i na pea le upo le atua ma fola le upo le atua i lea whatawhai tauranga ma lea whatawhai tauranga tali tono o nisi o sunga i whawhiangainga ia o nisi o pito le nei tolopelo tātoi ai o le o i lato asa, o le ngā lulu e le taimi nei, i le wholofola ina o le upu ma le tala le ia Iesu ke viso. E le ngā tai lea, ia whapea i nei tu o le vai ai o tātou iai, i Amerika nei, ia o lo tātou saununi a wale aso sa pati a tai au.
o le whaatalofa atua i por kalama le ne fiafi ia o tau sunga i whawhengainga mo o tau whalitua, whaatai la o tau nofo talo, whaatai fo i lo tau fi nau le ngā ruenga le tua mo lo tau ona sai le ngā ruenga le tua, ia pe ona o whai atu pea, ia e le whaingo whila o tau ngā ruenga. Whaatai le atua o tau maua pea le mālosi, lo tau maua pea le ngau ma le alofa i tangata, mo o langa o tangata. E whaasisiri e lo tau nau e tā la i whina ngalo o le atua, ma la unga ma whai e whina ngalo ma le ami o tonu o le atua. O lea, whaatalofa atua i por kalama i la o tau sunga i whawhengainga, ia i le neia fiafi. Sau le lo whaatalofa, ia i le ngalo ani o i si o tātou au sina o si o tātou a tunu, o tātou tamā, mo tātou tina mā tutua. Whaatalofa atu le pokalama le nea fiafi, ia tau tau, whaatai la o tau tapua inga, i lea aso ma lea aso, e le ngata i lea lo o tau te talo, i tāpua i ei ma talo si atu ai o tama whanau, o lo o whapena o lo o whai wale ngā lue i ngā ruenga a wale tau singa o a inga, le ngata i leo le tonu o vaenga au le malo nei atu nuu tātou te iai, manisi fo i o atu nuu o lo o tau iai. Ia e tari tonu ale anganga ma le loto ia o lo o tau tapua ia lo whaiwa o tātou whanau. O lea ia whaatalofa atu ai le pokalama i le nea fiafi, ia te o tau i le nea fiafi, tātou ta mamati nā mātutua se o tātou atu nuu. Ia ona saula i o lo whaatalofa i wō ma ainga, ma paanga o le tātou pokalama. Whaatalofa atu le pokalama ia te o tau le nea fiafi. Whaapetai la o tau anga le lei ma la o tau alofa, i le sharing o le tātou pokalama i lungo o tau platform, po o tau te penga whailangi, ina ia whapena o na luatu le upo le atua ma so o pito le nei la langi, i le tātou pokalama e ala le whaasoa ino le upo le atua. O wai te tonu le anganga. O le, wa vave ona so o le lanolangi le upo le atua ma tele la luatu le upo le atua i lungo te penga whailangi. O ngā ua sawa le alu le tonke lisi le wai ke mi. O le te penga whailangi, o sawa le alu le poto, o karikongu, o kofu uma lalulangi ma computer ma internet ma mea papenga. O lea ia e whaatalofa whaapetai tua i pokalama. Ia i tātou a inga wō me masani le neia fiafi. Whaapetai la o tau on sai. Whaapetai fo i la o tau te talo. I le manatua ino le tātou pokalama. I lau te talo. Whaapetai au te tari tonu o tau manatua le tātou pokalama. Ia i o tau talosanga o tau talosanga le moa ia le malosi ma le nau i saue. E hafo e whaasoa le upo le atua ma tātou whailua i rungo tātou pokalama ma tātou whaasoa le upo le atua ma malosi le upo le atua. O le whaapetai te le lava lo tau anga le lei. Whaapetai fo i le tali e ino nei pokalama. Ia i te tonu o lo maota po o lo lawa. Ia e le ngata i leo te tonu o tau whale whainga ruenga, tonu o lo ta avale, po o lunga po o lo ketwong, po o whea lava le mea o lo e mai moa mai e le nefiafi. Pa manuia le atua ia te o tau, po wa i le atua le malosi ma le ola, ia mana pa manuianga i tele mo o tau le nefiafi. Ia e whatalofa atu nefiafi, ia se uso, ia toi leu, si fua i le nea fiafi, whaatai lava uso mo start. Ia, pa mulimuli au ngai ngalo o ngai ka ko mea ngai. Ai no koe, o hau ia pe kasi pe lua whaakai ka lia ma whaakai start. Whaakai kere le uso ia toi leu. Kai a le uso le alofa. Whaakai fo ma ngai start ia pe so ange o wapo le kako por kalama. O le ia, o le vi inga ma le whaakai le tua. Awane i ngalo, nga share tātou pokalama wha mulimuli. O share tātou pokalama i lungo o lo platform. Share tu nei o wō, o a inga, i lungo o lo Facebook, ele ngataile. O lo iei fo ele tātou YouTube. Ngai laku i lalo le
le whailoa ngai laku i lalo. Ngai laku ele link ke kango e whenga le search i lungo o le YouTube. Ia ngā kauna i subscribe maka i lungo le kako YouTube pa mole. Ia e pule a oi. Ia, o le nea fiafi. Ia, o ese suinga o le tātou polkalama i le nea fiafi. Ia o le nea fiafi pe o na masani e astona i taitasi. Ia e tātou te whaatasi ma le sunga ia tala lei e se kia polona au auna i lungo o le tātou polkalama mai i tutuila Ia ona ona o nisi o tūlanga le mālofia o loo pisi e le sunga ia tala lei. Ia o lea ua o whaauaua i le tātou polkalama. I le nei aso, le stonai. Ngā lue mei le ngā kako polkalama le stofi. Koe ngā lue me le kako polkalama le stonai. E au ngā ho i le kako polkalama. O le kele i fo i laka ko anga i whai kau kuspa ia masu e le upu. Ia e peo le whasisi langa nā po le mafuanga nā o le a le tātou awai e ma le sunga ia tala lei ono nisi fuanga wha le a inga. Ia o loo malanga ko e le sunga ia tala lei sa mo sifo. Ia talo atu le tātou pokalama i o tātou a inga o me masani mana tua ifo le tama ia tala lei polo na au auna ia tala lei. Ia i le ne fiafi la o tau talo sanga. Amen. Ina ia whapenao na ia le puipuinga o le tua ia te ia ma le tua e maise nofo ia. Ia manisi o a inga o tu fine ma tu fine ia ma tua ngani. Ia o loo whai malanga i sa mo ono fuafuanga wha le a inga. Ina ia whapenao na ia le puipuinga le tua. Ia i le uso fo i polo nau auna. Ia a maise le a inga. Ia i sere vevela o nge Iesu. Ole makoa i vevela. E ke loa nge vai aso le aso lulu. Le aso lulu ma le aso waleile uso aso ngā makoa i vevela nge vai aso. Le ala ua waku whawhekai o leo makoa i vevela. Iwa se fulu. Le vevela le. Leo ke afungi. Ole makoa i vevela le mea sole. Sa ole kala lisko i ngā mako e kale sia i. Wei ke mea uloku i loe au lei. Wha masangi i eki. Wha masangi e vevela oa i e aluaku e masangi le. I e aluaku e masangi le vevela. Ia e whaaka whalafonga kako Al me mo i mo ko i vevela. O le mafakianga o au le skofi. Pe iwa suma kupu le vevela. Ale truck leo ke whaanga. Kama hoinga le rese e malulu. Kama hoinga le ki e le e sau. E le sau e malulu. Anga o le e mawhangwhanga. O le mea lawa kupu. Wa o fiu wa ave lunga le request. Fa mulimuli. Se fix mai araka e leo wa ka bela. Ia. O laso kofi ma ngai e kau malu me laso kofi. O le laso balele. Ngafi o fa arongo. O le ai a makwa e. Fairo male request ka malo. Fai male request ka malo el pule peia pule le pule. Fai male request ka malo. O aku vai aso fo. Ele fixing ale e malulu le. Ale e malulu le. Ai o saso vai aso fo ai vela ai le fai. Ke ka kingo aku ar kaimingi. Ale a ngoa mai si truck e ola le. Pe mai si ranch mai si truck. Se reno. O ke le fai ngal venga le aso le. Fai sa o le me mani. Ko ke le ngai ka ngaka fou ye o aku le o hai ma kampangi. O a urangi. Wa wale vanga maka wale vanga o fai ngal venga kampangi le. Ai le i whakaua ngai lau pule kuai, ele i sao inga ngai lau pule kuai le ngaluenga le kungalue.
inga i le passport le wa inge o le mera le ku o le wa kamil ka nga maka mai nga we nga maka me le first time nga maka mai kampangi o le kaminga sui e kampangi sui o na me o le okay o la waka min me kuai le se e manu ara o ke ai me le peko me au fo so le vei bili mo lunga fa mala mala o la ave loli fo o le o mai ko ko mo ko enjoy ya e malu lu le aso be bela ah ale ngo for kan ale le ave kan ka wa lever kampangi le chak o le makwai o ngofo la ke le lo por me pe ke ika pe ke aka a ngofo le ko ma fo fa me me le on sai on sai ya le ala nga fa yelo mar wi kwasar ka ma lo nga fi a o ku va ya so le ai ai se so va ya so le pe be la a ko ma ya so ngofo e ka u le skonga le sa o i la so va le ai le faia e manulu pe o mai sisi tro o ke le fainga luenga vai so akornga kusanga faia nga file nga faia nga whatever pe 3 months ago nga faia la ui kwasle le vai nga faia la ui kwast fa mole va ai e manulu le fia fai le awo o men ni ma singa mo ko i ma singa vevela le ali faia wela le va ale ali kali mai ai o angi ngi ele fia fi le o li pe o ka ele kasi e fa ko asel me le tax le ona le ona fa me le la i foi fai mo au fia ma singa nga o nga fa ila ui kwasi le nga ku o ila ui kwasi nga ka ku i lo wanga i fai e manu ya le la fa ko akali me ngi e nga fo ikeno ele kala ele meanga e ha nga fo ilo ka ngwe ku ile upuli ai fa ku se pule fo ingale la ke nga lue fa maungi na ke nga lue fa maungi e ke le au me ke le complain e ke le ai a fa ku la se me for the first time e ke ku pe le fa le ango mai le pule ya oi pe o la wo take advantage fo ingale fa pe o ngo lo le kaliaku po lo le ai so complain you mind your own business ai va aku la pe ua faila ma me pe ua alofanga mai ai le pule ia ka ngwe ku i ngai ka ngwe ku i ngai upu nga fa fefe ai ia ala lua ko lu request ko malo wa sui la lua ko lu request ko malo nga lua ko lu request nga lua ko lu request fa mo faila ka ia malu lu le fa mo pa wanga o li si ma singa ko fai ele fai ia o roa ngafi o vevele la mo kwai vevela o fa pele ai la kauro la ngapingi ya wala fe mai fe ngane awungi ka ko a wa kala nga fe mer kuspa i awungi ka ko ang o le vale ngai ke wa ke ro fa ku la pe o le me o vale lo pule ai a ku fa ku ngale fa kuskusanga fo ngale e li se kemi au fe ngale kangwe fa ke ngai ke au fa pe sa o langa me la fa wa ia feelings fo ngale wa ia longa fo ngale pe what they take advantage of me fo ngale e la u wa ke le se wali o nga pingi complain a kama e fa ia a wa ura pe kasi asin ka mai me ia ku wala ia as long u lo wa ke de ko pala la se vai po fe me i u ia por me kali pe de ia ai la wa ve ma me pe wa take advantage ele pule ia pingi ro ngafi o aku vai so fo le e be vela vai so mai ele so fu ka ule sfolini ai le fa ia o ki le fa ngal venga me so ako ia wa ngai fa pe ka ka la lang ia wa ngai fa pe ka la lang al me ai fa la ingalo o nga e le lola ia la le wai ngalu nga e le lola ia wai ngale faise kong pe faise kala ho ngale a fai ngai se no ele fa pe a orisinga me
O le singa me o kangaka lo langi a. E vai mai lo waka whaolainga. O vai mai lo o suira ko langa. O mai lo e whaise mea hoi ngale kau jazz te ka ika. Jazz te ka ika pol me mongi na ka whaolainga. Ha mole mole. Usoi. Awa peo o ngai whaire kūranga. Wa i ke ue si sei. Amen. Aua foi ngi a vel fo ola inga ma mea ole a e step over. Aua ngi a vel e suinga ole o langa o kangaka. Ma vea ma mea ole a e step over mai ei. Ele ei fa mole mole. Don't forget. O ka koule ka ke lalo langi o ele sau kisi kia ngā lea Iesu ke wiso. Mea la le a fai o e ngā wa e ingi sia wo. E ngai a wo. E ngai a wo foi ngā le make wo mamai a. Uia. Ngā wa e ngā sui o foi ngā le waka sau foi ngā le wa sui laka o langa maka. E wa i le whainga o ngai a uo ngā wa. Koko maango. O ai koko kuse e koko maango. Ai peia ma ko whainga le e peini wo. E wa i le whainga o le whainga o kero ngā ko i e lo markara. Wa i awangi i vi fo i le whaorainga ma mea la e step over mai e. Wow. O le mea ngā a whai o oere whai i linga le mea le kūranga. I whaau you, be careful. Bueno. You gotta be careful. E whai ngā le i awangi a vele le suinga o le o langa o kangaka markangaka wa le suinga o langa ave le ola ia Iesu ma mea o le a e sau e ke ula mai ma e whai mai ma e ngai whapea i ai ronga whai ngai le lina se mea o lau whao rainga lai whai merkus pa ia po a kulisi ala whau a kulisi ano whau isi ala whau awalangi ave se ngai ke we po a mera o ala whau po aro mo Amen. Ele ai e whenga le kakau o mea sa o ko kele i o kangaka. Lau kala sa o le kwai ak. Ko kele i o ngai kangaka whenga i o fo i wa whaola inga. Wa sui reo ranga. Wa kele nga whai me le wali i e pe wa whai ma mea ula. Ele akara ka molu kelu. E me ke aka. O lisi le mea kele ngai a uo fo inga le e makatalango. Te le e whai mai e hafa me sol. Se whai inga ki ngā uroko whakusa on sai. E hero no ke angai. E whai aku lau kala on sai. E o whai mai a ungai a uo me si ke mua kale la va on sai. O whako alala me wele whai ai. Ai, ka ko foi ka ka ke sia. Ka ko foi ka ko le wo a fai e foi ngale e ngia wo foi ngale pinka nga ko lo ai nga sau fai mai a oi. Nga sau la ia ka upe ka mai a upe ka usis ka nga. A ka fai aku la pe mak fai aku le. Ya mo perong sa. Ai ke fai mai la ya. Ke fai mai lo ya. Lisu ke mira kale la va wa kale la va fo yong sa. Si ke mi we fa pe we fai mai lo ya wo le la va lo longo winga. E si de la nga kangulo e pingi ka nga wanga wo ki nga no. Wanga wo ki nga ya lo lo. Kau e kau lo la nga kau fa e fe nga le fa si fo nga le me nga ki nga. O songa po. Nga. Ye ka kala ngoi fo. Awangi alo si amen. Ka ko ka ta chou tanga te ke wisiang. Awangi fo ngi o ka ko too much fo. Awangi o kako too much serious. Say no, e kake iloa le kako wa
mai kako ke loa fo I me kakau unga kako whaia, ma me le kakau unga kako whaia. E awa rai ke too serious fo I whenga le. A pe e wa I kala le ka e kala le ali ile le sau whai mai runga ranga po kala pes ka ngaka le wha ora inga. Uso, awa ne ingano ya I tato. E loa fo ka ngaka ke visiano fia fia. E loa ka ngaka ke visiano whai kala maali. A mo kala le le. E ring kala le ang. Kala maali le le. Pero me lo que kala ngua koe. But anyways, yeah, ole. Ya wo foi ngi anu se se. Vai foi ka ko ye anu foi po se se. Que não foi a ko que anu que po se ka. E ongo ko nga me la nga. Ya wo ngi le winga wo fa ko ina kala le. Ongo le it's just sometimes your friends or your people or people that knows you or people that works with you, sometimes they will take advantage of you. Le mea ngā rau kam whai kau wha makalakala aku Ko kere ngaka. E whai aku se mele lei se kangaka. E le kai me kangaka ngai whai mele, ngai ke whai mele lei. E le kai me take advantage of kangaka ngā oe. So we really have to need to be careful. We cannot save the whole world. Amen. Sometimes e kau fo inga e wa ai oi ya oi. Awa fo inga e songa e alofa kedi. O le anga o mai e le atua le mawhau e te mawhau tonu ai ma e mawhau le leie. I le mea e te tau ona whai. Wa e nis tangata e whai mai ia te oe, ni se soangi ia te oe. Amen. Awa e alu loa whai e se, o whai e se me le lei mo le nā tangata. E au noa ma so whai atu e toe e te tongi mai. Amen. We really have to be careful on that one. Te tawana tatou whai te te mena. Wa ele taimi wo wha apelo ka ngaka le o e wha manguia. Wa ele mga o e wako se kau I peke mga o kukongi o se mea. La a whai rama mea. O le ma e ui wha ma sau ia oi. Ma e wha sau ma ia oi. E ma e ui wha sau ia oi. Ma e ui wha me lau ka wali sa ula kua I. E sa ulua se fulu. E le leanga. E le leanga lau so soangi o ka ngaka. A le mea le fi wha ilo aku. E le kai me wha ngā e ka ngaka. Wha ngā se se e ka ngaka oi. Onga o rou alofa. Onga o rou alofa I ai. Amen. No, we have to really be careful. E risi ke me e whai ako e kei loa ka ngaka o rou a maka ngā sau e wha ngā oi. Ka ma hoi ngale pe wa sau o le se pirioka. O ka ngaka le mako I fulu e sau wha ngā oi. Ka ngaka o le se pirioka. Ke lea ia koma. Ia mo ko ele koma e koma. Ia ngā lula ia. Ia koe sau fo. Ai aku o e lor pirioka. Ele koe sau. O le rei. O ko ke le au le ai o se pirioka le ke minge. O ke le o ka ngaka le ke minge. Kua I ke le ia koma. Amen. Nga wa ai mai al so o le wako luso o lau sawama waku. Lau sawama waku. Sauma waku. Mola kamanga. Sau ngei. Komara ia pe fia masinga. Koe sau. Mo hore ia koe koma. Ia alwa foi fai ngo sanga fasi fai upu. Ia. Koe sau. Koe whapipi meri fai upu. Koe koma. E au ngō maspiri okai ku wai. Mea ngā. E ka kau e unga kako maka ala iai. E ka kau unga kako maka ala I kūranga nge. Wai. E ia ka ngaka lili. E ka ngaka hoi ngale o lea mako I mao mi al suswang. Man ka ngaka hoi ngale o lea mao mi al suswang I kai minga. A vea lo ma mea. O pe o whaingale o wha ngā se se ilo o lofa. O wha ngā se se ilo wanga le lei aku le waku o suswang. La whai ma mea o le saua ia, saua ia, saua ia. O mea lani ngai kaunga kako maka ala iai.
Kau fo inga ku ua isi nga a fai so oro ka kal mea ngā fai ama ku ua le koma e le spidioka. Kang no e ku ua pidioka. Kang no e ku ua pidioka. Peo la u question nga fai angei. Leo peo fa makala kua. Le bebel lo da so valeile mana skofi. Ai o le chocolate ke ia e le si e malulu nga le e mafanga e sau. E le ona e le si e malulu. O fia masinga lea o mele masinga le pe o kolu masinga nga request nga ave le request nga ave le request mo ia fia aso ke le koe kaya ku wa ala ia o risi pe fia masinga koe ave le ia au ha pero pe o take advantage le pule mala wanga ia o fu lo le ku i aku la ko fai mele wa ke pe o va ko ke le la wali le mo koe ngalwe tol a nga pa complain na kamanga ko kiki ape aso ako wa tu i le office i complain na pe la o me o pe o ave ma me fo ingale o take advantage ma ko office ya he's okay pa he's okay yeah he can do it ke lo la o ora la suele ku o lo mal pidioka kangu mai al sa mo ku o mal pidioka nga fai mal sa mo ai kala sa mo o ku vai so fo a viver vai so fo ele o ele o la le e malulu le o ke le fai ngal venga le so ako ku o mal pidioka ai o ngi fa ku a mo kalunga request fai o request i lau e ale. Ele i kali mai ale pule po o sesio le manager i lau. Ale ala wa ku wai lo ka malo pidi o kang angafi. O angi fo ko akali me ale o le vanga o le kali me kang. O le pule o le ona. Ku sa o ya mal pidi o kali me lo hape no he's for real he's not playing. We need to fix this. Send my lo mal text kamalo okay pal don't worry we're gonna fix it. I was like, okay but remember I'm for real this time. Ya mi ya tua ya se tatu. Ya se tatu talan nai ni va ya solera o mai ni stona tore ole makwa I vivela. Ole makwa I vivela ni esko nga ia mako. Ya ele leva mai tau no mai fale. Ya o tu fo mai tina male a fini fa inga fa akau ya. O le la wo mai chop mai ale fo ko aku o le la o fa uma mai la fa ka. Ja, o ke o sa kui fa wo ka sim vela making king yo le la. Ja. Ta o lo kala lisko inga. Ja lo kala si o ko inga le nga ma ko lo kwa ka sia. I lo e le. Fa masang ye. Fa masang ye ya wa e o ku e masang i le bebela. Ya ka ko la le o ia se o la mo Iesu. Ya fa masang i le bebela. Amen. Ya. Tal tonu la. Ya pe no fayat. Ya ole suinga ngā tātou por kalama I le ne fiafi. Ya. O le whaatasi mai le sunga ia tala lei ia ono o nisi o fofuanga. Ia o lo o whea ngai ele tamā ia polon au aunga fui. Ia I le nei ia fui vai tau o le vai teimi o le tātou por kalama. Ia o tere I loa po le ale umi. Ia ai paulu mea ia tātou nofu talo. Ia mo le uso ia po le au auna fui ia tala lei ia ma le ahinga. Ia ai o le nei fiafi ia I le umis tātou whaasoa. Amen. Ia o le ale fina ngalo le anganga pa ia o le au mai mo I tātou le ne fiafi. Ia tātou te alu ia ina. Ia alu tari tonu la o le a makaina le tātou po kalama.
ia ala paise tātou talo ia ona o le'i ona ngalenga o ras mai waku ai mei o sawa fai kako paola kako masingi fai na kulo kako ia aere ia se talo na fai ia o tātou pokalama teina te o tau fa pele i se talo le o le fai ngolo pokalama so se taimi ia aere ia maka tātou pokalama au te rei saufo i runga e fai mo mua lo te talo i le tua umalona o te talo e o fo a matalo ma tātou pokalama e o fo lo taimi wa uma i le tātou fa asoa wa uma le tātou pokalama o ka pe uma me uma ia ave fo i le i o fa tai i le tua a o le neila taimi ia ta only time o ko ai mai o te talo i ona i wale i se te talo o rush uma me saulo ia ai pe ona o fa i lo ati ia le atatou wola i le tua i le talo ia ona matai nai lo le o le tātou fa asoa ia ina ia le so soan excuse me ina ia le so soan ia le nganga pa ia o le tua ia te i le folfola ino lona upu mana pe fa malosi mo tātou le nefiafi ina ia lona fa unga ma le mana lona fio i nefiafi ala i lona upu ina ia fa pe na fo i ona talia no fie o tau tangata i o tau loto mo tau fina ngalo le upo le tua ma faa mala malama a tini na i le upo le tua ia te oe ia i le ne fiafi ia e ala i lau faa soa ia patalo fa tu fo i le sunga le fai fiau sunga fa fia ngainga ia kolose ngaloa ia fa manuia le tua i lau sunga fia ngainga i le ne sa pati na po i tua le to lope o tau mau awai ma tau fio iai ia whaptai le tunu in mai ia mi ia o le tua lo mātou tamā whaptai lo wanga le lei ma lo walofa i le nea wanoa tā wo mātou maua whapena o na whaea i nai lau Paul Kalama le li ia i lungo te penga whailangi le nea fiafi whaptai le li ia le wanoa o whapena na toe mātou mafutai ma whaatasi ai i lungo lau Paul Kalama lofa mai anga le leile li ie whapena o na whaatanga uma mea mai lo nganga pa ia. E ta ofi le li ie ni upupo ni tala e le o mai a te oe le li ie. E ala le nā le li ie o te talo wala au atu lau fio. Li ringi mai lau wha manianga. Le ngata i le nganga pa ia o lau fio. Ina ia peso soani i a tea o e wha upu wha angangana wha mau upu i a tea o e ala i lau upu le li ie. Ua uma o na saunia i le neia fiafi. Ina ia wha pēnā o na mala malama o tangata. Ma wha pēnā o na talia lau upu i o la tau loto mo la tau fina ngalo. Ma talia o Iesu e avea maali i mwhaola. Ina ia wha pēnā o na maua leola e wha avavau. Lele li ie. Wha tasi mai a te i mātou, ia wha mamao le fili ma ti apolo, mo na mai leisi se, mo na tau mawhai e le petia le mafutanga le nea whiawhi lunga o tupenga whailangi, ia awane i eise anganga e wha lave lave le li i e wha longo o lau au auna, ma o wha nau le nea whiawhi. Ia wha pena o na wha le anganga o mātou wha longo, i lau upu wha malosi le nea whiawhi, o lea vi ia o e tama, Naisi o lava fa vau na Iesu. Amen. Ia via le tua ia o le nei lafia. Ia o no fo ima. Talo i le tua msa i le tua. Ia po le ase upu tā ua e tala fea ngai mo tātou le nei aso. Ai tātou te le i o atu le asa sa pati le aso a tai au. Mo tātou o nei tu o kolopero tātou i Amerika. Ia vanga nā ai ia nisi uso au na ia boom a ingolo o maua mai nei pokalama o lo nisi tu pe o lo ia New Zealand, Australia o Samoa ia o nei o lo la tuatu le la o toa sapati ia e le tu ua ia le whalongolongo ma le upo pa ia le atua o le
whapena o le a tau mwhai e tui tā e whai ma upa malosi mo oe mā a walo tātou wola whaalea nganga. Ane ngatai leo lo tātou wola whaatua tua i le tua. Ma le tātou wola matau i le tua. Ma le usitai i le tua ina ia whapena o na mausali o tātou wola au aunga ma tū maupea i le tua ma ono sai i whaafita auli e o mai o le nei o langa. A oro tātou tū maupea i le tua. O le aia. O le tātou upu whaasoa i le nei a fiafi ia ua whaauru talaina whaapea. Oi tātou o mo mo i le tusi o le tusi le ra mo ma ele tātou upu whaitau. Le tātou upa malosi nea fiafi. Ono maua mai lea i le mātai o e sulma le ono. A lona whai upu luful wha ma le lua sulma lima. Lua na whai upu na o le a whai ma tis whai tau o le tātou polkalama i le nea fiafi. Ia ma tātou taratara noa ai. Ia o le a po le ale fina ngalo o le atua mo i tātou. Ia i le nea fiafi. Ia la i le tātou whaasoa. Amen. Ono sa i mea wha muni si. Anyway. Ia. O le tātou tusina mātai o sulma le ono. Pai upo e lua fit o e lua wha ma le lufu ma lima. Ia o le au whai tauina. Pea. Ona feta lai atu ai leo Iesu i ona so. Ai se tasi e fia mulimuli mai i a te au. Ia whaafiti o ia i a te ia. Ma ave lona sa tauro. Mulimuli mai ai i a te au. A wā ai se fia whaasao ngā le muina lona ola e mau mau ai ia i a te ia. A o le wha mau mau lona ola ona oa e maua ai e ia. Matthew 16 verse 24 and 25 it says, Then Jesus said to his disciple, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Amen. Pamela tata urutala, whapea. Ua e sauni e te mulimuli i a Iesu. Amen. Ua e sauni e te mulimuli i a Iesu. Are you willing to become Jesus' follower? Amen. Te siri. Pamela tata urutala am. Ua e sauni e te mulimuli i a Iesu. Are you willing o tangata e whaingale o sauni e talia Iesu e avea maali i mawhaola. Ma sauni e muli i a Iesu ma whair fina ngalo Iesu. Ua tuu uma mea tuai. Ua tuu uma mea o loo e manao ai. A e te sau e te muli i a Iesu. A e sau e avelo ola mo Iesu. E te tau ona tuu mua tuu ese mea tuai. Ma fia fianga o leo langa o lo e fia. Amen. Ma ia e salamo.
Ma e sau e ame lo wola ia Iesu ma te lia Iesu e avea mo li I mo whaaola. O le fesiri la. O e sauni e te mulimuli ia Iesu. Are you willing e tu uma mea o le oranga nei? Tu uma mea o lo mana o ai lo loto? Tu uma mea sa e fia iai? A e te sau e mulimuli ia Iesu. E te mawhaia. Te mawhaia. Are you willing to leave this worldly life and repent and give yourself to Jesus and accept Him as your Lord and Savior and follow Him? Amen. Hallelujah. E te mawhaia o na e whaia. O le avea o I tātou, ma so o Iesu, mua pai mai Iesu, ia e whaafiti o ia te ia, ma ave lona sa tau. O le avea oe ma so o Iesu, pai mai Iesu, mua pai mai Iesu, ia e whaafiti o ia te ia, ma ave lona sa tau. To become a followers of Jesus, you must. Amen. O le opuna iai, o le must. You must deny yourself and pick up your cross and follow Him. Jesus, kalanga Yesu fai mai. Jesus said, whoever wants to be my disciple, must deny themselves and take up their cross and follow me. Amen. Amen. Biele tu. Taftai lava. Amen. E te tau ia I tātou o na tātou talia Yesu. A vea mō tātou whaora. O na avea na I o tātou. Ma tangata au na I le atua. Ma tangata ua whaia le whina ngalo o le atua. Amen. A whai e te lei. A whai e ai waifo o ia te oe a whaifo e te lei tali a Yesu. E avea mō wali mō whaola. O lona winga. E leo e whaafiti I fianga matu ina naunga o le lalolangi. I lo o langa, molo wola. Amen. A whai e o le taimi nei o le nā e te le o ola mo Yesu, e te le italia ina Yesu, e te le I wha maongi a Yesu, e le o ola fo Yesu I tonu o lo o langa. O lona winga. E te le o whaafiti. Amen. E te le o whaafiti I fianga, ma tu ina naunga. O le larolangi I lo wola mo lo wolanga. Amen. Whoever wants to be my disciple, that was Jesus said, must deny themselves and take up their cross and follow me. If you or if we don't have Jesus in our life, okay, let's say this. If you don't have Jesus in your life, meaning if you still have not accept Jesus to your Lord and Savior, you still have not denied your old ways. E tau mai e te reo tu ua o winga tuai.
Pe a whai e o mai le taiminga e re o iai a so relationship ma Iesu. Amen? Okay. Now, here's are the things that we need to understand about. E ngai mea ia, e te tau o na tātou iloa ma tātou sira fia tutoa iai. Okay? Knowing and accepting Jesus, listen to this. Knowing and accepting Jesus and be his followers versus you just knowing Jesus with no relationship at all is two different things. Amen. Koe whaalongo. Knowing and accepting Jesus and be his followers versus you just knowing Jesus with no relationship at all is two different things. O lo i lo Iesu matalia ma mulimuli ia Iesu versus na o lo i loa o Iesu e au noa ma lo talia ina o ia i lo loto. Ese mea ngai lua. Amen. Ese. Amen. O lo i lo o Iesu. Ma e talia Iesu e avea mau ali i mau whaahola. Versus wana o lo i lo o Iesu. Amen. So you don't have no relationship with Jesus. It's two different things. Ese mea ngai lua. Ngai kele o kako. E loa Iesu. Amen. E loa Iesu. Aere usitai ia Iesu. E loa Iesu. Aere whaier fina ngalo Iesu. E loa Iesu. Amen. Aere fie whai mea wha Iesu. E loa Iesu. Aere fie I mea wha leanganga. E loa Iesu. Aere fie e alu tāra I le lei o Iesu I tangata. Ese mai la mali tangata. E loa Iesu. Ua talia Iesu I le loto maleanganga. Ua avea Iesu mo na li mo na whaola. Ua ofo ina atu le ola mo Iesu. Ua fia e tā lai le fina ngalo o Iesu. Ma whai loa le lei o Iesu I le motu o tangata. Ma tā lai atu le tala le lei I a Iesu. Ma le tangata ua ora I Iesu le oranga. Ese mea ngai lua. Amen. Ese. Two different things. A whai e te iloa Iesu ke wiso. O ia o le whaaola. O le sa maliu. I lunga o le sa tau. O le sa maliu mo oe. Tu mai na I le oti. Ai te le o talia. Ma mulimuli ia te ia. Ai na o lo I loa o ia. O rono winga. Ua na o lo I loa o Iesu. Ai le o iai se lua matanga o Iesu. Ma Iesu. Amen. Tele a tātou te loa Iesu. O Iesu o le li whaaola. O Iesu sa maliu. Sa fasia. Tu I momo inga lon tino lunga sa tauro. Amen. Amen. E pocho e tautala. E pocho e tautala I a Iesu. Ai walea e wha tau nuu le fina ngalo Iesu.
Ola whaaporinga, amen. Sa o leile, sunga le whawhenga, whaptai. Amen. Sa o lei, ke lea o kako. Ke lea o kako. E ngale I loa o Iesu. Aere ola mo Iesu. O le mea ngai, kaunga malama I tātou. O tātou uma o tangata ke wisiano. O kako uma, ko kele o kako ka ua uma, po le loka iki, loku pope, loku assembly, loku fukaspo, le o kako uma o ka ua kangaka o ke wisiano. Le ka ke kongo le li o lea. A whai o le ka ke kongo le li o lea. Ai ngā kako loa o Iesu. Ma kako ka ua Iesu. Ai ale ola Iesu I lo wolanga, ai ale ola Iesu I lo loko, ma wa aia le susulu mai o le o Iesu e ala I lo wolanga. You're not a followers of Jesus. Peo no whai atu. O lo iloa o Iesu, ma lo whai o le fina ngalo o Iesu, ma ola Iesu I lo wolanga, ma e matau I le tua, ma whai le fina ngalo o le tua, ma tā la I le tala le I a Iesu. Ma le tangata e iloa Iesu. E whaalongo I kala I a Iesu. E whai mai o au o le kewisiano. O oe o le kewisiano. Ai musi e whai le fina ngalo o Iesu. You are not the followers of Jesus. Amen. E re o oe o se tangata e wha maoni lo au auna I le tua. Amen. Whai mai le mua le yone whai mta poilua whai upo ono. Mua le yone whai upo mta poilua whai upo ono. Whai mai o le wha apea o ro o tu mau ia I te tonu I a tea. E te tau ona savali I le nā tangata pa apei ona savali o ia. Te whaalongo. Mua le yone ta upo lua whai upo ono whai mai. O le wha apea o ro o tu mau ia I te tonu oi ia I te tonu I a tea ia. E te tau ona savali o le nā tangata wha apei ona savali o ia. Whapalangi whai mai. Whoever claimed to live in him must live as Jesus did. Whalongo, Whoever claimed to live in him must live as Jesus did. Ke le anga kako. Ngare kako oe ka Iesu. Ka keilo Iesu. Kako ka ke ole lok kako pepese. Avelo kako vi inga mal whafkai I a Iesu. Aere ola. Ere ola mo Iesu. O le whai mai Iesu. Mai o le nga ke whai mai ola Iesu I ko kongu I anga ia. Ia ke oe. E ka kau la o nga e ola pei o Iesu. E ka kau o nga e savali pei o Iesu. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Le ko sa le must. Le ko sa le must. Pe me le kala mua Iesu. Me le kala mua Iesu. Pe mai. Then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny. O longa winga, e ka kau. E ka kau. E ka kau ai a te oe. E te tau ia te oe o na suia lowo langa. Ma e ka kau fo ia te oe. O na e sala mō ma le wha maungi. A fia avea oe matangata e au auna I le tua. Amen.
Ma ua e mana o e talia Iesu ke wiso e avea mau ali i mau whaola. E te tau ia te oe ona e wha maoni i le salamo. You must. Longo winga. A ka ulo le must. Longo winga o le me kakau. E kakau wa ia ke oe. E kakau o nga e whaia. E le ma whai e se kangaka o ngā kiku ewa ka whau asa wā ka lia Iesu. E avea maali i ma whaola. Ai e re o salamo. E re o wha maongi. E re o wha maongi i langa sau le sau e alu e avelonga ola i le kua. Amen. E kakau o ngā kakau wha maongi. We must. E kakau o ngā e wha maongi i lo salamo. Ai manga o e ola Iesu i lo wolanga. Ai manga o e avea o e matangata e mulimuli i a Iesu ke wiso. Ma whai alfina ngalo Iesu ke wiso. Wha maongi salamo. Ia mongi lo salamo. Amen. Ia mongi lo salamo. Ke roa. O le maanga ia i o le mulimau se tasi fo i o uso. Wo ia tea. E mātou te ngā lue whakasi ngā lue ngā le tua. Ngā uwha alongo i le mulimau. O te rei ai anga uwha alongo i le mulimau. O le mulimau a si uso lea. O iei sa moa. E māsangi anga alu i runga le wala au. Lai wha pēr si uso. Ai o sa uma e alu i runga le wala au e wha maanga alu. Ngā le e kakauanga alu i runga le asa. I le wala au. Ma leonga le ilo. E le mawhai o ngā e alu runga le wala au. Ngai au la e koe alu koe whai o me koe. Ngai koe sawela e koe alu runga lisi wala au. Ma ngai e whai ngal mol mau. Ngā uwha alongo e ngā karango. Ngā la unga il makwhai whi au. Ngā mention mai il makwhai whi au. Which is so true. E o whare kemi ngā kai sa mo. O whai mea le wala au ka alu runga. Ngā umahoi la i le wala au koe sau. Koe alu la i koe whai le mea kuai. Le o mongi. E le o mongi sala mo. E le ma whai ngā avea ka kou ma so o Iesu. Pe a ka kou le wha maongi. I le kua manona whingaro. Amen. O rongo winga. A o melar kaimi a whai e te le i talia Iesu e whai mauwha aora. O rongo winga. E te le o wha fiti oe i fianga ma tu inga ngaunga o le larorangi i lo wola ma lo wolanga. Meaning, if you still have not accepted Jesus to be your Lord and Savior, you still have not denied your old ways. Something that we need to do. At this time we at right now, it's time you really need to repent. Amen. Pe mai le mātai o e se fulu, le mātai o nai se fulu fai upo e tolu fitu se i o le tolu sulu maliwa. Fai mai. O le ua tele lo nā lofa. Le wingala ni mele ni tau whamatala atu. Po le are ke leo mea. Po le aro usau ke vivi i rea kua. Po le aro usau e afoi. E foi ngale e ke loku ia sa uma. Mai kapua i rea kua ma avero vi inga maro whafkai i rea kua. Ma e alu e ke whai aku i kangaka o kangaka e whaora inga. Amen. A lai ke fia i mea larulangi. Lai ke fia alu whai mea ko inga ngau larulangi i kua mai. E reo loa aku ngisi. I rea o nganga i rea tua.
I lea onga. A foi, fai mai a foi, sus ka ngaka e sau e ave longa ola. Makalia Iesu e manga o e avea maso o Iesu. E ku u ma winga kuai. E ku u ma me kuai. Ah, awa foi o me kuai nga e ola, o me sa pele i lo loko. Ah, o me sa pele i lo loko. Me o manga e fia i me laulang. Ah, o posiva. O i ngā pia. Ah, o i ngā pia. O ai ngā aisa. Ah, whaikaanga, o le muli lua. Ah, o mea i e pele lo anga e whaia. Onga o mea nganga halu i eilo loko. Pele i lo loko. Amen. E whai maila. A e saura ke sau ke ale vivi i le kua. Ah, i le aso sā, ma le aso sā. Ke ko anga i le loko. Ko anga e whai mea le kalesia. Amen. Whai au suruai. E wha maongi lo suruai. Ke wha maongi ke alofa i ka ngaka o mo mil so soang. Ah. Tere i lopo le menga pe atule moko a kuta tolai. A le ua koe holo mai. Hei whai ngar ki apolo. Sauar ki apolo. In the name of Jesus, I rebuke you, devil. Le sauar ki apolo. Sauar ki apolo le ua. A whai o nganga pasa kule kako po ngai. Ia whamali aku le ua. Amen. Le ua ke ia ua. Ua. Moko me kako la lo ke wa ku lo masinge. Ke lo pola na mafua. Ia fa kai le ku le ua koe. Amen. O ie kako ke loa. O le anganga le o le atua le tau mawhai e wha i loa atu laulang. Lona fina ngalo. O le fua tau mawhai le ti apolo e tau sau e whaise wing, whaise mea. Ia awange i alu atu le upu mawha i loa atu le upu o le atua. Le mea o lo mana o i le atua i le mele o i le tatu o la au auna i le atua i le taimi nei. Vi ia le atua. Vi ia le atua. Amen. Pero no vai atu. Po le ale tatou i loa o le atua. Po le ale tatou lo o Iesu ke viso. A fia alo o langa ma lo loko. A whai o ngai kaka i alo loko i mea ke fia i larulang. I le au nganga i le atua. I le au ngai a Iesu lo o langa ke au ngā koe anga ki i a Iesu. Aisea. A fwoi ngā lewa ai ma Iesu, la sila ma Iesu. O le ke au ngako. A lai o e mea larulangi lo loko. E mai maunga i lumo o le tua. Po le alo ko anga e whai me o le loko. Po le alo ko anga i ke le lei, i lea ka ngaka ma whai me. Ai awa ai mai Iesu o ngai ke wha mua mua i lo loko me o le larolangi. E mai maunga i a Iesu ke wiso. Onga fo i o mea umai ko kongo lo loko. O mea pele i a ke oe. So se mea e whaingale e ai e iau maka ma mea e whaingale ngau e ilo loko. E mau i ko kongo loko. O longa winga, a fi a bea oe ma,
ma tali'i ma whawhine o le atua. E te tau ia te oe ona tuu fianga o le laulang. Ma mea uma sa mo o ia ilo loto, ma fia ilo loto. E wa ese mai ma oe. E wha wanua lo loto. E a fio a ile a nganga o Iesu ilo loto. E le fia sau Iesu tono se anga se e le fia sau se nganga o Iesu ke wiso. E le fia sau le nganga o Iesu ke wiso ia te oe. Pe ava ai mai Iesu o ngai ako ka umal ka o ka ko loko mo ka ko kangaka. I mea o le larang. Le lai fai mai ele. Le matai o le matai o na afo. E se fulu fai upo tolu fitu ma e o tolu iwa. Matai o se fulu fai upo tolu fitu se i o le tolu iwa. Ngai fai mai Iesu fai mai. O le ua tele lo na lofa i lona tama po o lona tina a e titi i a te au. E lea o ngā lea i a te au. O le ua tele fo i lona lofa i lona atali po o lona afafine a e titi i a te au. E lea o ngā fo i lea i a te au. Amen. O e mangkua le fai mai Iesu, fai mai o le alofa i lona tamā ma lona tina. O le fesili, o ai e pele i a te oe. O ai e pele i tutonu o tātou lotu. Tātou maila i tua le tino. O ai e pele i tonu o tātou lotu. O tātou mātua. Amen. O ai fo i e pele i tonu o tātou lotu mātua. O tātou whānau. Amen. Le la fai mai Iesu. A wha pe kele lo alofa i lau ka māmaro ki ngā maro whāngau. A ele i kiki au, e lea o ngā. E lea o ngā lea i a tia. Amen. Longa winga. O le ale me pele i ko kongu o rou loto. If you want to be a follower of Jesus, or to be a disciple of Jesus, we need to clear our what? Our spirit, our heart. So the Holy Spirit of Jesus can stay in your heart. Amen. O longa winga. E te tau o na tātou whaasili i a Iesu. Nothing else. Amen. O longa winga la. O le ale me pele i o tātou tangata. O le ale me o ngai pele i a te oe. Tu ina naunga o leo langa, fianga o leo langa. O me fia i aile tino. Ngai pele i loloto. E le fia o mai Iesu i a te oe. Amen. The only way you will clear your heart, you must deny yourself. Ma ia e salamo moni i le tua. For my anyone who loved their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Oh my gosh. Hallelujah. Pa upo lusul malvad, tolusul malvad. Mai o se le avelo na sa tauro ma muli mai i a te au. E lea o ngā fo i lea i a te au. Amen. Te whaalongo whai upo e tolu sulu malvat. Le tas, o le tusi ana e tasi o le mantai o e se fulu. Whai upo e tolu fitu. Se i o le tolu iwa. O le upu, whai upo tolu walu la le whai tau watu whai mai. O se le ave lona sa taro ma muli mai i a te au. E lea o ngā fo i lea i a te au.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. A whai o ngai ke ora i leo langa wha peo kākou o kangaka keusiango. A whai a le kake o le loko. A kako le a moa o kako sa kaulu. Makako mulimuli ma le wha maoni i a Iesu. We are not worthy of him. Amen. We are not worthy. Amen. E o fo ia tātou tangata lo o fia i meo le nei laulangi ma nei o langa. A whai ele o ia so fia i e whai mea mea wha le nganga mea le nganga o Iesu Keriso. You are not worthy of him. E le au ngā oe ia Iesu. Le au ngā. E o fo ia i kako ngaka loka ngaka keusian. A tātou te le au na malwha maoni i a Iesu. A tātou te le usita i le tua. Ma whai le fina ngano o le tua. E mai mau. We are not worthy of him. I le au ngā tātou i luma o le tua. Amen. Whai upo e tausun maliwa. Whai mai. O le maua lona ola. E mau ia i a te ia. O le wha mau i lona ola. Ona oa. E maua e ia. Se whai tau. 39. Whai upo e tolu iwa. Whai mai. O le maua lona ola. E mau ai i a te ia. O le wha mau i lona ola ona oa. E maua e ia. Whoever finds their life will lose it. And whoever lost their life or lose their life for my sake will find it. O te toa ai. Mai Iesu, mai o le e mai maulo na ola i atea. E te whaola i ate oe. A o le sefelo na ola. Ona o le fefe i meo le lalo rangi. E mai mau. Amen. Tātou tangata keusiano. Whai mai Iesu, a whai e te sefe i lo ola. A whai e te fefe te alu e tā la i le fina ngalo o Iesu. A whai e te mai te alu e tā la i lona tala lei lungo te penga whai langi. Ma tā la i atu le lalo langi. E mai mau. A whai o ngai sefe lo ola. O ngā whai o ngai ke fefe whai meo ka ngaka. Kua mai mau. E mai mau. E mai mau. Tātou kangata keusiano. Amen. If you're not faithful with Jesus and follow him and obey him, amen. E mai mau lo ola. E wha mere tusi, e mai Iesu. Only the one that lose his life because of him. Because of him, he will leave. E moa le ola e whaapapau. Pe whai mai ala ka ngaka i ake oe. Pe e ika ngia mai oe ka ngaka. Pe kusikusi lima mai ka ngaka i ake oe. A o ku mau pero wola whakua i leo kua. Ma le koa o loko e whaile fina ngalo o lea kua. Ma ua e le fefe i kala ka ngaka. Ma ua e le mai kala whaasausilia ka ngaka i ake oe. A ua e whaia pere ngā luenga lea kua. Onga o lau matau i lea tua ma lau alofa i lea tua. O ngai whaamanguia oe e lea tua. E te maua le ola e whaapapau. Amen. Ora kaimingi. Kala mani mo.
Ah, the way I look at nowadays, Jesus has a lot of fans, many fans. Ah. Ore kaiminga leo ranga leo kako ye kaiminga. Jesus has a lot of fans, many fans, but not so many followers. Oh, amen. Ore mea ngā leo kupu. Ke leo kako wa whai Iesu, we are fans of Jesus. Ah, ai tatu te leo follow ma mulimuli whai whina ngalo o Iesu. Most of the people right now, we are just fans of Jesus, but not followers of Jesus. Real talk. Tala mana mo. I was one of them before. I was the fan of Jesus before. When I was still out there in the world, do whatever I want. Party, hang out with the friends, drinking, having fun. And then on Sunday, go praise God. Go worship Jesus. Why? Because he was fan. He was my fan. Oh. But you know what? Before, I was not a follower of Jesus. I was just a fan. Amen. I was just a fan. Oh. But you know what though? Jesus doesn't need a fan. Amen. Jesus doesn't need a fans. Jesus just want followers. Oh. Ele mo o mia Iesu ni tangata whaamemelo. Ah, wo fiu e fika po le ase upu le whakau meringe o fan. Ah. Kuso le upu o kangwa iau mai le upu le whaamemelo. O ngā o le melo le fan. Ah, whapa, kako. O se mea fo inga le ngalo fie iai. Ah. Ai le o you're not really fo inga le se mea fo inga le e keu ko kongo lo loko. E le o se mea o lai manga o iei lo loko. But you're just a fan. Ah. Pela ka ko pokalama. Ah. Pela ko pokalama. A whai o au ka ko pokalama o lo fan. Ah. E ke fia e ka pokalama. Amen. E o fo ilai mo ka movie star. Ah. Ka ngaka lau iloa. We are kangaka basketball, kangaka football player, or your football team, you're one of the fans. Oh, ngolo fia ia. A o Iesu. Ele mo o mia Iesu meanga. Jesus is Jesus. Rese se nga ka ko. People need fans. Don't forget. We're talking about Jesus. Ngal whaalaka ko kua whapenga whakatia. Jesus is Jesus. Ah. He don't need no fans. He want followers. Ah. Tūlanga na. Tele o tangata vai taimi nei. O re e le li o ngā au fans. Ah. Li o hoi ngale lo Iesu. E le o Iesu o langa olo mo Iesu. You one of them. We are one of them. We are fans.
We're not followers. Amen. I used to be a fan, but now I repent my life. Wo ko sala mo ma fa maong. Wo ko o mea kuai ngo o fia iai. Ko o uma ko inga ngau o leolanga ngo o fia ai. Wo ko sau ko kalia Iesu e a vea mo fa aora. Ma o wola fa maongi mo Iesu. Ma o pi mau pea ia Iesu ma lona finanga. Ma whaia lona talai lona talale. Now I'm a follower. I'm a no longer fan. But now I'm a follower. Amen. A whaila e te mai mo mai nei time. A whai o nae e whai Iesu mo fan. Yeah. I'm letting you know right now. Jesus don't need fans. Like I said, Jesus is Jesus. Nobody close to him. Nobody can go to that level which Jesus is. Like I said, Jesus is Jesus. Just put it that way. So letting you know right now, in order for you to become a follower, repent yourself. Leave the worldly life, but come and accept Jesus as your Lord and Savior. And become a follower of Jesus. Amen. Whai maile mo mori one. Mo mori one mta upo e lua. Whai upo e ono. Le merenka ko whai mai e. Lenga, le tusi ana e ta swai mai. O le wha apea, o loo tū mau, ia I to tonu ia te ia. E te tau ona sa wali, o le nā tangata wha apei ona. Sa wali o ia. Jesus said, whoever claims to live in him must live as Jesus did. Ia le li fa manuia le tūl po kalama pa tai lava uso. Tai tō via. Alo fatu. Amen. Mele i le Ioane mo mua fa ipo suma lua. Le to iti umal tātou whasoa. Hemei. Ioane mo mua fa ipo sulua. Hemei. A o I lātou uma o e na talia o ia. Ma whaatu o tua I lona suafa. Na ia a watu I ai o lea manuia. I a vea I tātou ma whanau o lea tua. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. Longo winga. E whai o lau sau a te whima na o e avea oe ma au nā lea tua ma avea oe ma tangata o talia Iesu ma e mulimuli ia Iesu. E tā ua tau o whanau o lea tua. E tā ua tau o whanau o lea tua. E watu e Iesu lea ia te tau e tā ua I oe. O lea ta li ima na whawhini o Iesu pe a whai o lo o ola Iesu I lo o lang. Excuse me. A whai o le tātou te ola le neiso I fuanga ai le o Iesu relationship ma lea tua. A whai fo I nao o lo wilo o Iesu ke viso, a tere o talia Iesu ma e whai alo na whina ngalo. Amen. Ere o oi sea talii o le tua. No. Ale whai mai I. Amen. Peo no whai atu. E ese le tātou I lo o Iesu. E ese foi le tātou I lo o Iesu ma whai alo na whina ngalo. Ma avea o ia ma o whaola. Those are two different things. There's a fan of Jesus and there's a follower of Jesus. Two different things. E le mo o mia la Iesu. Ni fans. Ai ma o mia Iesu tangata mulimuli atu ia te ia.
A e tari tonu la ia Iesu ma e talia Iesu. Wa vea oe mau. O le atali i mara fine o le atua. Ai a whai e rea. We are nobody. Tala mara wha maun. Amen. E ta tau ia i tātou o na tātou wha sa tau o ina o tātou tangata. Wha atasi ma Iesu. Amen. Wa te tau o na wha sa tau o tātou o langa mātanga, ma o langa pāpaa, ma o langa mātanga, ma o langa lefe taui, o langa tau walea, o tau o na wha sa tau o. E ia wha pēnā o na wha whawina o tātou tangata, ma a vea tātou ma tangata ua ia Iesu ke wiso i leo langa, ma ua ola i Iesu ma tangia ma ia Iesu i leo langa. E whaiere whina ngalo le tua. Ka le tia i lua, ka le tia mta upo e lua, whai upo e lua sifuru. Mai ua whaasa tau o ina whaatasi i mā ua ma ke wiso. O te le toe ola au, a o ke wiso, o lo ola i te tonu i a tea. O le ola foi, o te ola ai nei, i le tino, o te ola ai lava, i le wha tua i le alo o le tua. O le na alofa mai i a te au. Ma foa ina mai i a te ia. Mai e ia o ia moa. Koe whaalonga si, koe whai kau wha leia, wha mangingo. Ka le tia e lua whai upo lua sifuru whai mai. Ua wha sa tau roina wha atasi i mā ua ma ke riso. O te le toe ola, a o ke riso. O lo ola i te tonu i a te ia. Oi, i te tonu i a te a. O le ola foi, o te ola ai nei i le tino. O te ola ai lava, i le wha tua i le alo o le atua. O le na alofa mai i a te au, ma foa ina mai i a te ia. Oi, i a foa ina mai e ia o ia moa. Rongo wingo. Wa te tau ona wha tau o ino o tātou tangata tuai. Wha sa tau o tātou tangata tuai. A i ola Iesu i te tonu o tātou loto, o tātou tangata. Amen. I have been crucified with Christ, and I no longer live. But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. O e sauni. O e sauni e avea o e matangata e mulimuli i a Iesu Keriso. Amen. O e sauni e te mulimuli i a Iesu Keriso. Are you willing to follow Jesus? Are you willing to deny yourself? Amen. And follow Jesus. He mai, ua whaasātau o ina whaatasi au ma ke wiso. He mai la, o te le toe ola hau, ha o ke wiso o lo ola I te tonu ia tea. Amen. A e mana o e avea Iesu e whai mo wali I mo whaoro. A e mana o e te pa I mai le anganga o le tua ia te o e mwhapo wina lo ola. Mua. You must deny yourself. Ia e maua le sala mo moni I luma o le tua.
ona e talia la i o Iesu e avea ma wali i mo whaola. Ma avea mai na saulele anganga o Iesu ke viso. E avea ma o whaola. Wale toe ola la o i le tangata tuai. A ua ola Iesu ke viso i te tonu ia te oe. Amen. Tari tonu. O le tatou upa malosi le nai ne fiafi. Tari tonu o te le se ao ngā o te le whaasoa ma le sosoani mai o le anganga pa ia o le tua ia te oe ma u le ne fiafi. E ala ilo na upa whaasoa. Tātou wha malolosi le ngā luenga le tua. Awa ne o tātou wha vai vai. Awa fo ine o tātou wha vai vai ngofi. A iei teimi o mai ei vai vai inga ma whainga tāo le o langa ia te oe. Talo i le tua. Talo i le tua nā te fisosoani mai ia te oe. O a whainga tā. O a ma whatianga o lo e savalia i le aso ma le aso. Tu i luma o le tua. Te talo i luma o le tua. Po le ale ko i ngā o langa o ngai ke olai. O le atua ai o le atua e rofa. O le atua fo i o le atua e tu wa vanoa mai ia te oe ma. Just because you still out there in the world and do the worldly stuff doesn't mean that God don't love you. Doesn't mean that you feel like God doesn't worry about you. Doesn't mean that it makes you feel God is far away from you. No. Jesus loves you. You always have a room to the cross. O ro'o maua pea lo wanoa i le sātau. E te saua i e te wha sātau o ina lo tino tuai. A ia wha pēnā o na tu ina atu lo loto mo lo tangata i le atua. Ina ia e talia Iesu e avea mo wali i mo whaola. O na fio mai leo le anganga pa i o Iesu i a te oe. E wha manuia i a te oe. Mo peso soani i a te oe. Ma wha maa losi i a te oe e ala i lau savaringa. Mō le atua. O leo. O le tātou u wha maa losi le nāne ne e fiafi. Wha manuia tele lava le atua i a te oe le ne e fiafi lau wha longolongo. Te talo i le anganga pa ia o le atua. Ina ia wha pēnā o na wha whaingo fie. O na wha malama i lau loto ma lau fina ngalo. Lona upu i ne e fiafi. Pa tasi mai le anganga o le atua i a te oe maa u le ne e fiafi. Ia wha pēnā o na iei leo ngā le upo le atua e wha malo si na ilo wola au auna i le atua. Pe wha malo si na i fo i oe. E te sau e avelo wola i le atua ma e sala mō moni i le atua. Ma ofo i nā atu lo wola mo le atua. Pe ona ofa i atu o lo o maua pēle tātou wa wanoa. O lo o iai pēle tātou wa wanoa. O lo o tu ina mai e le atua e tātou te o mai e ofo atu o tātou wola ma avea i tātou ma whanau o le atua. Amen. O lea, ia. Whamanuia tere le atua le ne fiafi. Whaptai i le atua i lona upu. Whaptai i lona whetalai mai. Te tonu ia. Ua te lese au ngā le upo le atua le ne fiafi. O toi wha maru sia i o tātou wola wha le anganga. Ma toi wha maru sia i lo tātou wola au auna i le atua. Ina ia tātou wha maone i whaile ngā luenga le atua. Ia avea tātou ma so o Iesu. Ma avea tātou ma tangata e moni le alofa i a Iesu. O leo. Be a follower of Jesus. Avea i tātou ma so o Iesu. Avea i tātou ma e mulimuli i a Iesu. Don't be a fan of Jesus, but be a follower of Jesus. Like I said, Jesus don't need fans. Why? Because Jesus is Jesus. He don't need fans.
He want followers. O follow ia te ia, e mulimuli ia te ia, ma whai alo na whina ngalo, ma au auna ia te ia, ma le wha maoni, ma le usta. Yo lea, vi ia lea tua le nea fiafi. Ia, amen. Ia o tatu tonu ia o le whai unga nao le tātou upu whaasoa le nea fiafi. Ia, whaftai ia i le tua, whaftai i le tua i lona upu, tatu tonu wha manuia umo o tau le nea fiafi. I lona upu, le ngana tātou po kalama kusol tātou po kalama le wha, le moko fo e ka avale, sta avale. O le tai au ke alo kiro ka avale. E ka kauanga warm up mo lo ka avale. E kaunga e wha vevela mo le afi lo ka avale. Ai kere ialu, pela nge fiafi lo kako po kalama. Kusol kako po kalama le warm up inga ku oe ai le yo o le sa ai kere ialu e kapua i le kua kusol al kako po kalama. O le wha ma losi ia ke oe. Ma koe wha mangaku ia ke oe. Le upo le tua. Ma le ola au auna i le tua. A whaila nge fiafi sa wha le tonu le lo lotu. Pe ise mea nga wha isa mai tina o na inga ia te oi. A nga waka le whaila o kala a le la ai hosi. O le la ai hoi kua si wa si mako a inga. A whai e kau wha isa kule ki ngā o le a inga pe wha isa kama o le a inga. A le au ngā hangar ka kupo kalama. Le ua koe a wako le upo le tua e koe wha mangaku ia ki oi kama. Ye e mo le loko alofa ma ye mo le loko mawalalu. E o fo ia ki oi ki ngā. Ye e mo le loko usikai. Usikai loko o lua. Amen. Kusala ka kupo kalama. O le wha warm up inga lo kangaka. Ai kere i anu ke sa o le lei alo walu le lotu le sa. Ua sa o loto lo loto. I le upo le tua. Ua toe wha manatu ma wha malosi o le upo le tua. I le neia fiafi. O nga e alu lola i e ke vivi i le akua ma le loko sa o loko ma le loko fia. O le anganga ka kupo kalama i le skongai. O le ia. Wha manguia le akua i le asa paki. Le aso a tai au. Tatou o uma le lotu wha mole mole. Tatou tapua i le tua. Tatou e vivi i le tua. Tatou tapua i le tua. O le ia. O le tatou po kalama le nā le nea fiafi. Ia o le tatou po kalama le asa pe uno wha ailo atu. Ia o Iesu swinga la i titi. O no le mamao le mele le whai ele mātou lotu. Ma le mele mate iai. Ia e tere ana matau nuu mai ua afi ua. Ia ai o le o tai lava tina palitua. Ia tangi, alofa atu tangi. God bless you, tina. E afu. O le sala, o ai alea le la. Mangkue masangi po ai au lo ofolo ina le upo le atua si o macho e kalesia. Ona mai la ia whaala uitele whaailoa atu ina ia o tau maua pere manuia le manuia le ua mātou maua le upo le atua i le mātou sauninga. O lea la, ona ua whaisina mamao le mele ua mātou si ina iai. O lea la, o le life sa o tua le tātou por kalama. I le taimi e whai e le launga. O po waia o le atu rai mai le mātou lotu i lesa. I le launga. E launga. Ngale launga la e poe. We're not gonna record the whole service. It's just the taimi e launga. Taimi e launga i le upo le tua. Pela le aso a tae au. Ia o le aso a tae au. Ia o le launga i le sunga po le uso foi. Ia toe leu. Se tasi foi o uso ma wo lungo o tātou por kalama. Ia le uso ia toe leu. Ia o le ala whai ma whai launga o tātou le mātou e kālesia. Ia e le aso a tae au. O le ala. O le ato mai moa mai ai. Ia e le aso a tae au. Mana tua
Mana tua si o mātou e kālesia wha mole mole na i o ainga o uo paanga ma e masangi lungo le nei po kalama. Wha mole mole ia mana tua si o mātou e kālesia le Hayward Samoan AOG le sunga le whawhia ngainga i Wesale i Satake ma le whaletua i a wā ia ma le mamalu si o mātou e kālesia i la o tau talsanga. Ma le tua si o mātou whaiwhi au ma le tua i la ua i o tau talsanga i le ngata i lea ia o le mātou e kālesia uma ia whapena ona ma le tua e o tau talsanga ia ono tama whaifo i su e se mātou whale tāpuai ia mō se whale mātou te tāpuai sa o loto ai ma avea i ma whale whaasino tonu mō i mātou ole ia whamole mole a wane mana tua i whose mātou e kālesia ia i la o tau tālusanga e le ngate lesi o mātou whaiwhi au ia i le nea fiafi ia o tātonu o le vāenga na o tātou pokalama o le tāmale tātou wholwholanga na ia rongo winga e te taula o na vave ki lau pokala lau e lako ale le notification i lungo o lo Facebook ma le YouTube le kemi e live atua i le tātou pokalama te tonu o te mi la upo se meo le sulua between 12 and 1 le te mi a mata i nai ia e whaailoa atua i lungo lo notification o lo Facebook po o lo YouTube le te mi e live atua i le tātou pokalama o le tātou pokalama na for now as for now ia e live mai ale le whailaunga si o mātou e kālesia ia i le teme o mātou sauninga i lungo le tātou pokalama. O lea ia o se whaasilanga na ia mana i suinga la iti na o le tātou pokalama. Ia whaamole mole ia mana tua mai le nei pokalama i la o tau talosanga. E mo o mia la o tau talo mo au ia mai se le tina le ainga ia Lisa Faraimo ia male au auna ia tala lei Ezekia ia male nei po kalama o le Jesus is the Answer podcast i la o tau talosanga ina ia whapena o na mātou maua pele nau e tā lai le fina ngalo o le atua ia ma sa ili le upo le atua ia au wao tātou tangata ina ia whapena ona tātou o mai e ave Iesu e avea mawali i mo whaaola ma tātou au na ma le wha maoni i le atua ia e whai fo i ma wha manatu ia i o tātou tangata i o tātou ola au na i le atua hole ia mana tua mai le tātou pokalama ia i la o tau talo ole ia o le tātou pokalama le na le ne fiafi o taitele lava ia te o tau le whaatasi mai lungo o tātou pokalama i le neia stonai, whamanuia le atua, ia whamanuia fo i te vāenga o le neia fiafi, po le neia aso, ia i lungo o le tātou pokalama o lea, manuia le aso sapati, manuia le aso tapua i tae au mo le atua, ia whamanuia le atua, ia i uma o le atula i le upo le atua, ma taina sauninga tae au, ia i whamanuia ngā le atua, ia mal puinga o tātou e le tua i lungo awala ia i le ulufale ma le ulufafo ma le ulufale ia i tātou ainga o lea whamanuia le tua le ne fiafi o lea ia e verne teimi ia o te whato whaatu ai ia i le pāse le tātou pokalama ia i le ne fiafi le tō fine ia fina ai fina manuia tele le nei pō pas ia whamanuia le tua ia te oe mo pe oe le ola ma le manosi ia sau stemi a tae au pe au o toi le ola ma le manosi ia tātou whiloai i tātou sauninga is so happy we so happy to see you every Sunday fina ia o le pasa io e makua i pasa o le ia manuia ia fuafuanga o toi le nei mai aso oi ma wane ingalo ia manatua le pasa le mātou kampangi le mātou po kalama le tō fine ia fina i la o tō talsanga ia penao na ia i pia le wha amaroronga
o le atua i le tofine ia mo pe ia le malosi o le tino o le ia manatua ae le pas i le tofine ia fine u esele i la o tau talo sanga o ia malo whaaloa lava ia e nisi mea hane e nisi mea ok ia le ua saule lima o le soi pas paunga o kako o paunga o kako fulfulanga ia ai ia manu ia tele le nei po tātou whailoa i lunga o tātou po kalama i le asusa awane i ngalo wha mulimuli share tātou po kalama i le asusa le tula between 12 and 1 e latu e le tātou lai waku lor kako lai wha mulimuli na i o wo a inga me masani o tātou po kalama share le tātou po kalama le aso te au malo wha aloa lava manu i tele le nea fiafi and God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.